नमस्कार महारानी नमस्कार नमस्कार महारानी नमस्कार किए बाटा आपको दिन में कौन देखा जाऊनी ना कौन मु महारानी नुह मु हूँ राजा भग्नी निर्मली नमस्कार ए सतरे तुमर डालमूल बोली किछि नहीं फुल निर्मली मान्यर नमस्कार तू पुणी राजा भग्नी की पुणी थटा करुछु मु तो कलिजा को खाइजिबी तो कलिजा नमस्कार ए तमे मते सतरे चिन्हि पारना मु बा गध गध घोड़ा साले रखई एठाउ काई गेस हाता भाई सरे आए मु से गध नहीं मुली गध पंडित पर कपाल पाठ करी आग पछ आगत भविष्यत कथा कही तेणु राजा मते राज्य रे रखिछंती राज पंडित नामे कहबा भूत भविष्यत आग पछ सब कहबी तमे गध पंडित हां हेटी पंडित मु तुमको चिन्हि पालिनी हां एटी ओली के होची हेला हेला हे बोले शांत आत्मा हेला शांत हे बोले एनी जाओ डाला मूल खाई सब सफा कर हेटी पंडित तमे देखी मो हाथ देखी कहिलो मोर दुख अछि ना सुख अछि पंडित हां तमे देखिबा को चाहछ की देखिबा कोन हां हाथ देखिबा देखिबी देखिबा हाथ देखिबी मुख देखिबी कंठ देखिबी सब सुनिबी तमे हस्त रेखा देखिबा को चाहछ बसुना मुह को न पहिले केमति हबो आस तमे बसल की मु बसिली देखा हस्त देख हाँ 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 मैं सब मिथुन कर्कट सिंह तुला एटी पंडित तुमको मो हाथ देखियो कहछि ना मो गाल चिपे कहछि बा आए न देखिले मु आगत भविष्यत कथा जानिबी कि करी मो हाथ देखो तुमर हस्त रेखारु देखा जाउची आगत भविष्यत कथा भविष्यत कथा हेइबा तमे तो मो कथा बुझु ना एटी पंडित मो भविष्यत कोन लेखा अछि कहिलो उत्तम लक्षण लेखा सुंदरी समस्त देव मूल उपारी उत्तम लक्षण लेखा सुंदरी समस्त देव मूल उपारी सुदिन धन सम्मान रचिब संसार कीरति सम्मान आसिब सुदिन धन सम्मान रचिब संसार कीरति सम्मान
ଘରେ ଷଣ୍ଢ ସେଦିନ ପଶିବ ଯିବ ସୁଖକୁ ପାଇବ ମେଣ୍ଢା ଘରେ ଷଣ୍ଢ ସେଦିନ ପଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବ ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ହେଲେ ଭାଉଜରେ ମତେ କଣ ଘର ଚାକରାଣୀ ବୋଲି ଭାବିଛି ନା କଣ ତା ବାଇଶରେ ମେଣ୍ଢା ବୋଲେ ମେଷ ରାଶି ଷଣ୍ଢ ବୋଲେ ବୃଷ ରାଶି ଯେଉଁଦିନ ମେଷ ରାଶିରେ ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାପରେ ତ ତାପରେ ତ ଘାଣ୍ଟିବ କଣ ଘାଣ୍ଟିବି ଆଏ କହିବା ଲୋକକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଗଧ ପଣ୍ଡିତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ତମର ପୁଣ୍ୟ ଗୁଣା ହବ ହେଇଟି ପଣ୍ଡିତ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ତମକୁ ଦେବି କହିଲ କାହିଁ ତୁମେ ପରା ରାଜା ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କର ଭଗିନୀ ପଣ୍ଡିତ ତୁମର ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଅଧିକାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ରାଣୀ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ପଣ୍ଡିତ ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ହୁଣ୍ଡିଟା ବା ହେଇଟି ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ପାଖକୁ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆଣିବି ଦକ୍ଷିଣା ତମକୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଦେଇଦେବି ତମେ ଆସ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆସ ପଣ୍ଡିତ ହେଇବା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ବୋଧେ ଛଳା ଏତେ କରି ମୁଁ ଆଗ ପଛ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସବୁ କହିଲି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ହଉ ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ନିର୍ମୂଳୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ଷଣ କଲି ପୋତି ଦେଲି କଳିର ମଞ୍ଜି ଦିନେ ଗଜୁରି ଉଠିବ ମଞ୍ଜି ହୋଇବ ଗଛ ତାପରେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟଟା ଶେଷ ରୁଦ୍ର ସିଂ ରହମ କହିଥାଏ ସିଧା କଥା କଥା ଏ ସଂସାରରେ ମାଗିଲେ କେହି ଦିଏ ନାହିଁ ବେ ବରଂ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଘୃଣା ଦବା ନବା ଯଦି ନହବ ଏ ସଂସାର ଆଉ ଚଳିବ କିପରି କଥା ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନ ଖାଲ ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ ହେବ କିପରି ତେଣୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତେ ତା ବୋଲେ କଣ ଆଉ ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାଗିଲେ କହିବେ ଆମେ କରିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭାଗ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ୟାତି ରଖିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଖ୍ୟାତି ରଖିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର
রাজ্যে সরব হেবিবে ভয়ের রাজা প্রজা আসি সত্য ক্ষীর রাজা প্রজা আসি সত্য ক্ষীর আসুଅଛି ବେଳ ହୋଇବ ସକାଳ ହଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ ହଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ আসুଅছি বেଳ ହୋଇବ ସକାଳ ହଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ ହଳମଳ କରି ରାଜକୁଳ বংশ করি বংশ নরক্ষিণী অংশ আর্তে গঢ়িবিব রসংসার আর্তে গঢ়িবিব রসংসার ଆପଣ ଠିକ ସେଠି গধ ମୋ ନାଁ ଗଧ ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ମୁଁ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ମିଳନ କରି କପା ଛଟେ କରି ନା ଥିବ ସେ ବାଉଁଶ বাঁচিব গধ ଯେମିତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନିର୍বোଧ ରାଜାର ବଂଶଟା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବସିବି ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ହେବି ରାଜା ମହାରାଜାର କଥା କାରଣ ମୁଁ ରୁଦ୍ର ସିଂ ଯାହା ମୁଁ କହିଥାଏ ସିଧା କଥା